aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa. Na Yesu akaja akasema tena, ukitaka ujue kwamba Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe, anakuja anawaambia, aminini aminini nawaambieni. Maneno hayo ameyasema Elizabeti katika mfumo mwingine. Anasema, heri wewe uliyesadiki, heri wewe uliyesadiki. Wewe amini yale niwaambiayo. Heri wewe uliyesadiki yale aliyosema Yesu, kwamba itapokuwa baada ya hayo nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe.